If you are more than 45 years and attain menopause, pregnancy seems unbelievable, is it? But with the modern techniques of IVF, we can bring back your menstruation and the uterus can be made ready for a pregnancy with a pretty good success rate. Usiem karat marwet upayem ken siem ula kento tenge ekjingkren jong ba Louis Dr. Presiden ke HNYM hakilat pathai kubor. Halor kejing keno usiem karat marwet akjingren keti bande bean ya kijaka jong karat cegi brio ki bamde ki trai jela. Bad kumju ru halor kejing olat jong ki garo ban longrang ba snong. Bad upayem ula kento kala bagani kejingkam jong Presiden ke HNYM kadai ke bamden nongrim setia. Bad kebala penban balra ke jingis nguya per bendriu ha pedeng I garo bad kinong snong jong karat marwet. Ulong bakani ke jingken tho uba do otodong ya kejush kejo kamat halor ke jinglong rang ba snong ki garo kadega kam keberada ban penbed ke office UCM ke Himam Lem bad ke HEDC. Bad ulong ba kumta umde ban crunch pangkane namar kala banwanra ya ke jingken at. Shushu aha kabaydey bagajing keno bade ki jaka puta karat syaki brio ki bamde ki trajela. Upa ia mula kento ajor dak boong bau ba Louis do tedong umdan kam setia banwan lek kontraktor dak bongan ra gajing sutu bakla. Habreng ki kun ki hajar jong karat marwet kabade garat ke basyong suk syongsan hadu menta. Da kebabenrap begitu ki kot kendo ki bau lepet ni gelak patai kubor kadai nado asnam arjar saw. Hakabau umpat syimti kumsiem jong karat. Namar udang syimti kini ngakam agas nem arjar nyo. Bad yakini ki kot kisla laai da kedor barat syagi brio ki bamdei ki trai jela. Baka dei tang yikitu ki bala syongsa hapok gani karat naduk kesnem syajar kendai sepaan rupusan. Kumta halor kini kejing kentho jong ba Louis do tedong upayem ken siem. Ula keren syai bahaswa bau Presiden ke HNYM un keren sekipat ba udai bandawat benia aswaya berok kejing shisha. Namar kolong biet bencukuran lapla klem dadon kanong rem ke baskem ni ke basyai. Balada waru bo omdai banwan ra ekano kono kajing sngoy per jet benriau hapok ke negara marwet. Tebat nagadu nagasen HNYM tulung ba Louis Didong Cringe panganeka jinong romasnom kene ki garo. Teh kene ki siru menin masisi ko dang mi dang ju siru. Teh haba kene Menurut apa media yang kira mereka hima mereka sosial, oke dia mengira. Wah, tiada kira tu ki dalam tang hajam. Kemudian tang hajam bukan pau yang pribadi, andai kita kata senyak musim. Di kuno kim suatu apa kata sosial berkah memelin kita ada baik kita ada penbeg kita kam. Membunuh dau sakil belum dalam macam belum. Tekelis kapan saya ada air seki dia kata orang nak kembun, kipan paus kita di orang masang garo kata ni kata, tapi kan dia kejendek tu kini, kemudian menjelam apa yang dia hadin hambut apa yang garo berkasih, maka paus pada orang nak masang garo kan dia, ada ni habisnya itu bahlor, kalau bahlor kita selesai berumpuran, lima berumpuran, ada blek, ada pembek kan kita, besok mungkin kejusi juga subjek. Kan kejusi juga subjek itu skrip kemudian kini kuan penongkong Manipur ni banang ba penyakit dan hasil berkerok cuma hasil syak kerana ini kemudian minta ni hanya aku remet nisuk nisai undang ni Louis Didong banang kontraktor berpendek kan mereka kam right donation ni Louis Didong usia ada di kontraktor dengan right remet untuk bahaya ke inang salam sini ni apa orang ni insum insang ingat bek ingat kam macam-macam te kumnu melakukan perkuluman sekarang kalau ada jalan hina budak ada kami kena kejing yakih akan kasih bergerak nekong dia menai kem ni Louis Didong bat kita bersama berbut yo lain arung itu dengan pening kata waktu tengah namun kini kita pemik sejuk apa kata ada pembek ada sosial berkah hima sebagai cilong macam pelun jadi juga segitu. Bagi orang bag yang tu bag kepenih pemedia bang ikut iki ngadi kecekah saki nungme. Tebut baru beri wan sinakwan wan application sana wan yo ka kuat dong. Dah bang ikut itu katu kembali mengadi.
Ti habalan pun tadi waktu diskusi habak ikut decision dengan dia. Di sini cakap. Kami mampu habak ikut tayo beri atau kan di sini cakap. Ya kiki naik kena bagi orang badi cakap. Kata kowe, pat bahar bagi orang ba boleh ikut jauh nunggu pun iyo tu lebih sudah dong presiden dong kan macam mana. Pun iyo ikut dong ahajar saw. Na ahajar saw kan perwan kan hau ahajar niyo. Ti kuno orang ba gadon gasan rumah hantar orang ba ikut iki nunggu. Jika tu kakak pun pergi menurut tu kalau cakap asam, adon kaya MU tu government melai ada sangat nak atlet government. Tapi pendidikan yang diketuai sebagai MU nama ni pergi Australia kalau MU, te nak saya kembali, kami tu kesulitan pengelam berlai, ikibriu nane jika ini karat nane jika mana ada disunsil, benang kaju sejuk, apa kalau adon apa kalau pergi kami tu art government, te bicu mungkin ni kata subjek, nama kalau adon kaya MU, hantu. Te kau paling apa ni kalau kami hari kasih. Mata ketika juni apa itu kami lihat, ke Assam kadang ke komiti juga, kerana ke komiti juga Assam, ke ekor ya ketika kami lihat juni. Tapi India juga Assam kadang yang ketika komiti juga mau di ketika kami lihat, ujero mereka berpiwanda ketika kami lihat siapa Assam. Ada ini sembilan HNYM, ini riset dong jaga banjiro ini banjirap, jika Assam piwanda siapa kami lihat. Jangan menjadi kita orang kelapan, pilih pilih syakal asam. Jangan hai tak dapat ni menjadi asam, orang pilih tak dapat. Kusut hak untuk pokok kuat. Dia kena kemlapan, bukan guna. Kemlapan dajas dia kena kerja trend. Okay. Dia ngating bah tak kena ini kapat bah. Sebab bah wat temik kena kerja percaya bener. Kata susul kalau ada penbaik ini kamu ramusan pelun, bagi mamlim, ada kena itu. Te wat nam sena kena ka jimam yang sejumut apa karat juni. Tak tahin orang yang itu presiden juga, HNYM, yang presiden juga, juga. Bayu Louis Dr.